There's a bright red tractor on Spring Hill Farm who's always hard at work or play. If Farmer V's got a problem or a job to be done, It's Tractor Tom that saves the day. Here's Tractor Tom. Tom, 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 Tom. What would we do without you? 3 cheers for Tom. Tom, 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 hooray. We couldn't do it without you. Mesečarenje. Još malo pa počinje žetva na Spring Hill farmi. Doba godine kada je kombajn Vizi veoma zauzet. Ali Vizi se ne osjeća baš najbolje. Pomisao da nije ni počeo žetvu još više ga zabrinjava. Dragi Vizi, ne zvučiš dobro. Bolje da pozovem Meta. Met je čitao svoju omiljenu knjigu, prepunu svemirskih letelica i vanzemaljaca. Wow! Ovde piše da su neke ljude kidnapovali vanzemaljci. Dok spavaš, oni te stave u kosmički brod, drže te tamo celu noć i onda te ponovo vrate, a ti se ničeg ne sećaš. A sada vesti. Farmeri u Bektonu strahuju za svoja polja pošto su pronašli neke delove kružno pokošene. Da li si čuo, Reve? Stanovništvo je također primetilo neke čudne zvuke i svetla u toku noći. Wow, fantastično! Još jedna vest iz Bektona. Ovca je spasena pošto je skinuta sa krova gradske dvorane. Krugovi po njivama, čudni zvuci i svetlost. Zar ne shvataš, Reve? Očigledno je. Sigurno su vanzemaljci posetili Bekton. Čekaj samo da kažem Fi. O, Mete, baš sam htjela da te zovem. Znači, čula si za vanzemaljce u Bektonu? Vanzemaljci? Ne znam o čemu govoriš, Mete. Bilo je na radiju. Krugovi, čudni zvuci, svetlost. Ne, nisam čula. U stvari, htjela sam da malo pogledaš Vizija. O, dobro. Pa, sve sam pogledao i nisam ništa pronašao. Kaže da se stalno osjeća umorno. Pa, malo preteruje. Možda nije dobro spavao ili... Ili su ga možda kidnapovali vanzemaljci. O, Mete, tebi je samo to u glavi. Ne, sačekaj, tako je. Proveo je celu noć u svemirskom brodu. I zato je umoran. Nemoj biti blesav, Mete. Zašto bi uopšte vanzemaljci htjeli da kidnapuju naš kombajn? Ali Met ne odustaje. Bio je ubeđen da su vanzemaljci posetili Bekton. I te noći on i Rev otišli su da ih potraže. Neće nam se smejati kad ih budemo vidjeli, Reve. Novine će pisati o nama. Sigurno ćemo biti poznati. Sve što treba je da širom otvorimo oči. Kako je noć odmicala, Revu i Metu je bilo sve teže da ostanu budni. Hej, Reve, pogledaj ono! Krugovi! Vidiš? Šta sam ti rekao? Svemirski brod se sigurno spustio ovde. Čekaj, samo da ispričam Fi. Ovaj put će mi sigurno verovati. Vizi, probudi se, jutro je. Kako se danas osjećaš?
Umoran si iako si spavao celu noć. Nadam se da ćeš se oporaviti do žetve. Fi! Zdravo, Mete. Šta se dešava? Nećeš verovati. Rev i ja smo ostali budni celu noć i tražili smo vanzemaljce. I oni su stigli. Šta? Hoćeš da kažeš da ste ih videli? Pa ne, nismo ih baš videli, ali kao da jesmo. O, kažeš da ste videli svemirski brod? Pa ne baš, ali smo videli mesto gde je sleteo. Zar ne, Reve? O, dobro. Wow! To je neverovatno, Mete. Zar mi ne veruješ? Naravno da ti verujem, ali imam mnogo toga na umu. Stvarno sam zabrinuta zbog vizija. I moram da nahranim Pardi. Ispričat ćeš mi sve kasnije, u redu? O, u redu. Vidimo se kasnije. Mislim da mi ne veruje, Reve. Sačekaj, imam još jednu super ideju. Idemo i večeras da ih tražimo. Ali ovaj put ćemo ih slikati. Ovaj put nema greške, Reve. Poneo sam kafu da bi ostao budan i kameru da bi snimio sve što budemo videli. Dok su Met i Rev otišli da traže vanzemaljce, Fi je otišla da obiđe Toma i Vizija. Slušaj, Tome, popravila sam ovo zvono, pa ako se Vizi bude osjećao loše večeras, on će te probuditi. Ako se to desi, dođi da me probudiš, važi. Laku noć svima. Ubrzo su svi zaspali. Svi sem Meta i Reva. Mislim da će ovo biti ta noć, Reve. U ovo vreme sutra bit ćemo poznati. Prvo moramo da slikamo vanzemaljce. Izgleda da smo u biznisu. Ne, u pravu si, to je avion. Čekaj, šta imamo ovde? Da, to su kola. Na farmi je sve bilo tiho. Međutim, Tom je pomislio da Vizi mesečari. Pa je otišao da probudi Fi. O Bože, Tome, šta se dešava? Gde je Vizi krenuo u ovo doba? Misliš da me sečari? O, dobro. Hajde, idemo da ga pratimo. U međuvremenu, Met i Rev su i dalje posmatrali. Šta je to? U ovo doba noći ovde nema nikog. Sigurno je svemirski brod. To je to. Moram ovo da snimim. Mete, čekaj! Fi, šta ti radiš ovde? Pratili smo Vizija i saznali smo zašto se pojavljuju krugovi na poljima. Saznali smo zašto je Vizi toliko umoran. On mesečari, vidiš? Mesečario je čak do ovde. I sada Vizi žanje u snu. O, dobro. Onda nema svemirskog broda. Ni vanzemaljaca.
A, dobro. Nije tako strašno. Posle svog tog uzbuđenja svi su otišli kući na spavanje. I zaboravili na svemirske brodove i vanzemaljce. Pošto je cijele noći bio budan, Met se osjećao umorno. Toliko umorno da je zaboravio da je ostavio kameru na drvetu. Ali onda se istrošila baterija. Uloge tumačili Srđan Jovanović, Branislav Platiša, Valentina Pavličić, Bojan Žirović, Radovan Vujović, Siniša Ubović, Milan Antonić, Marijana Aranđelović. Sinhronizacija i tonska obrada Studio Loudworks.